Gomos doina Ialu-alu hoko Tuduhani di bawah arsak nirohami Dakea orso ako Di joloni geleni Lapo doro hati Manga cuaju geleng mo Matahari alerina Nadengkan papai lani Nunga sate sude Nasiri tani Joloni geleni Aitu lapo doro hati Manga cuaju geleng mo Matahari alerina Nadengkan papai lani Nunga sate
hita perjabaran dalam mardonga tubuh. Kami panukun pusuk buaton maulai. Tuhamu bona suhu nami. Nunga marpungu hita di jolo ni perjabaranon noaeng. Ahado na naik taulah. Manukuk kami tuamu. Donga tubuh nami bona suhu. Gawe majalah horas. Dohonon nami tuhamuna donga tubuh nami. Ima panambol panukun pangalapa do persaut. Di bagasan ongbas partikenon takas. Nong perjolo diala amat tadi bata. Ima na toto pumarnala. Kalani marsakap dohami. Ima suhut situtung bajamiak. Nanaing mangulaon dia ke ulos rosaur matua parbohratna. Di bagasan ongbas partikenon. Asa siadanya rohata dihita dia kana marhamaranggi. Lalau patuaton. Ima na tuatuata ima pumarnala buru manalu tu ingana persatokina ni. Asa sisada tahita sisada niat do sisada tangiang. Lalau pabuhatonon do diaka majalu raja ni lulatan non nakta jau martongan ni alaman asa sisima hitan non sadar hatta dia kana mardonga tubuh dia kana marhamaranggi tapak na tajumna rinni tahi gogona asa terida tok song nani do ni na tua marsi amina so lapan gao marsi tukol aso tua di robean asa takasi kadida kana marhamaranggi pasat tamu maso partilupan ni hita na mardonga tubuh parjolo mai tu panukun to pasama sada Ise panukun jalo. Tu parsaut. Iya, jalo hoduau. Tu panabol. Pangalapa Ciregar do Batuara anoma patah. Mau pasah tu nanti. Jadi mau lihat madita kana marah-marah ginunga tarida do sedero atta. Naik pasah to tamani ane tadi topat hula-hulata. Tadi ingot ala bahwa perjabaran na naik tapasat tu salu tarlu mobi pasang apokula ulata sadama nungarohata lau pasaton asa tapasama tu ulata mute dohot manalu ale manalu mga pala ditikyon bonana parjolo ma tu manalu las manugutos sa tu manipuli ano ditikina hamudo raja nilo nami pangalapa pasu-pasu mariti de katangyang muna ubain na boy hami tutong ima paburu munon di bagasan dia kesehatan alan di bagasan ombas patikyanon anon ditikina nikta pabur hakma ima buru muna manak paibuto muna tungana parsotok kinani mardongan nasa tolak ni gogonya kapaburu munon ima ulau sor matuai posoro anami dison nuang adong do patu pahami dison ima songoju parjabaran naroha raja nilonami adora so pihak do peja kaju parjabaran non parjolo mato papamuna raja nilonami ada tidak nama nuru amuna dak kami tersoni ma oma songo pertanyaan atuh muna tunggu di pasar tamu dia kahamu ada tiup tunggu sarwa nami jara tunggu di pasang api hamu nah kami kaulah nami dia jawabkan nama tanya yang itu kami tutu hatta asang jak tingkat tersaduk na ulau matutu tingkat tuk semua kangulu di besi namsan lima buru nami jala homa parjuhna jala sama lupa mama masu akato dinya kana parjolo asa gabi tu horas na sudi akka geleng na dota kapinoparna ang giya maniatok siga jangumur salu na sudi ka bere namin ang do pahupo nami law sadong bepenuain be pahupo nami di baga sasahit asa matangya kami nuktong alay homa padalan na benon nami mga marsitian ni Panginoon nami Tuhata. Jadi tutungod dia piano nakaulaon kay malupa matuhata linggam masalu na. Jadi oras mahami salu na koma siwanon na tu parhorasan ni. Wala tema. Oma tuhamuna do hula-hula nami na do kudu kami di bawah patikeno. Mutte do hula-hula na poso dong ro. Mutte Hula mutte do. Jadi soni mak.
Tong tulog niya muna hay man titi dia kasakalan muna karaja na dito namin na dong di duaton mana pwede tiba paray na non. Asa patay sa ulok kita na law mangulang dia sa ulok sa rumah tua para buhat niya kana sa iyo namin. Umat tua muna. Dalam dijatuhat sama dia ke dalam tamiang say dilema ka bisu tuhot ka pinopar tabati na adong yamu garing bulan Matutu. Dia do pepo. Oh, perjoloma isi mano ala pamarnala ubige agak. Sian ulune buat mau aja belakang no saya. Oh, itu dia belakang pejan. Nanti lah. Jolo di kajo. Hah? Kalau di kapan no baru. Oke, Mak. Kamu bonat surut ala dihaposi hamu doane. Songon apa tu rehona kapar jabarano. Ale jolma amang inang dangadong natun sempurna. Siadong do aka kekurangan. Dos do tong rohatan ala apa tu rehona kapar jabarano. Namanirang doani di parjabarani onggona pasato nanon pasato nami do tuamu pasato tutubi parjabaran di ulaun parsaur matuaon ni inatana taolong yan no dukta taruhon maritioni rade mami nalau mangulaon molo tu ngarong nahurang lubi boy hita masih pature teo Matutu. ditang yang nami tong dosongon nau do konakin ala hubige anak sia kangat sia ninatai di bagasa persahito pangiduan nami duksatan non sudia kapar jabaran anak tabayan tu hula-hulata tu raja na tua-tua tu pangulani huria panggung gomi soni doang atau tau barbalo bolong masahi siapa matang na sopa motoan na siang dia matang ide bata di ulau pasaderion di dongani hita nalao pasahatot pasangapon na tua-tua tanakin jadi jalo may natay di siamun na asa buhay mo siya hutunot tamar sonak-sonak kita di inganan na tinutuhon ni debata di Itajolma. yang ampun ampun Tuaro tas na. Ya sudah cukup. nan kau ha Kertas ano kertas. baik kau ha Simpan kon padua mana sa daw di sada tempat. padua ma aita padu Nga ikap mak. Uy. Kamu je kajok petan nang ngolo pak. sanan jo ar Hah? lagi no sa ako aka ini Yang odo ke tukang syuting. Nah, oke. aku kata na Dako. Idi do bueno mo ami bas kumi. hita lak Adok kodora. iya dan aku tahu Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengerang di sore
rasa melintas gambar ibuku sewaktu berteduh. Kembali sayupku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Gua mula jay matutong di pasar rohanami. Tuhan muna amang pangulo ria nami. Suang soni matutong raja ni hulalo nami parkunaan nami. Takas dia kaulautan di bagas sedarion. Mau tetap takas sudah mulai. Imana martonggo raja kita. Alani di bagas nomor seperti kenon. Napa ihut-ihut ada yang putar si jolo-jolo tuwi kita. Ala kebetulan hamuna do raja ni nami parbonan. Nalaw mana puti na tuwa namion. Mar hide-hide tangiang sepangulan Uria. Hami bona suhut mandokot tu hamuna. Talubobi tu mohon luria nami. Asa hamuna ma-amang pangulan nami. Songon nama ngaturhon ima di pasapuk ni nato namion marhite-hite tangiang do riay alani sa kami bola suhut upasatay matikot yung mga mardong ang mulatin. Dauli panaringan na pinasa mula Tuhan abad tanggang mulia inamamu para sa akin ng dari lunar atau orang suka buka pulau utara cerita. Niki manjalo hatwao. Hamuna alaya kadongan na keholongan ibagasa Tuhan Yesus Kristus. Diopason pasatot tama dongat taon ng modin ng gumuro dia dewata siap dongat-dongat ibagata. Mopo ibagasan gumurmana ng ipaliparamuna isbagkari sampu isibulkan. Lima obat untuk yang kemarin kita harapkan. Ikiskon selain katanya koma cara tapasa sudah sabuk pribana marketing siang gula-gula asal dia gabedalan di pasu-pasu pribana dan salurna kamuna nanti menggaluna atau matanya. Alay dibata ama panong pasalhuk na ado odo bonado tujuan ninggulu liganuk dolma bagasan tangan mudo hamuluan ng hangadian nunga dito hodong nanon sadima burung manalo mulat kalupan mo kupangduhan ito cakong malibana bagasan mo na manokong Jalale umat ibana ang luar naku makikil Kristi Tuhan surat siap bacaan surat yang berterkawil surat kuri Tuhani
Dia tanggal bagas parlebelabean nasihat kano adong madihami inganan nasihat di bata bagas naso pinauli di tangan nami ang salileng-lileng iba dua bicara ay salileng son marhoy-hoy duhami ukut masihon na harus sulukunok nami inganan nami nasihat dan bicara kita kadongan sa posyaw na dinulungan di bagasan Yesus Kristus. Surat ni Apostol Paulus Tuhan ako nama to. Mula tumpe sursar pertibion, jala sursar akabagas na adong di pertibion, unap kita manila. Adong do bagas na pinature ni damang ingana do kican, naso pinature ni kita coba. Sursar pertibion ungat kita melihat adong do jalu na pinature nida naso pinature ni kita coba alai dia kajoma na porsiapi di bata imanasi muratun Apostol Paulus tuhanakori Apostol Paulus saha pancaminta di Yesus Kristus dan biar nasida apapun yang terjadi untuk hari depan bahwa mereka itu ada tempat yang disediakan oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Bongor ibana bagasan nama notori mahidul Kristus Tuhan nama. Ale debata na sumurung pasu-pasu ma ulos saputong ulos parboros ma ditiki sorang ibana kalau ulos panapuk mai ditiki moding ibana saya gabeta dan hanguluan mai maborhos do manapin ibana di hanguluan di salele milelena mabete Kristus Tuhan nami. Tapasadama sambut kamian dan diajar penjabatan penita martite amanam yang diberbagikan sabi berbagi agarmu sero maharajamu sesapal mobil dengan soha diberbagikan leno kami sadar sekarang kami segala balik cara sisa masalah soha di sana bisa hanya kabar salah kami dungi letup kami kebalungan alai berdua mahai siapa aku juga kasih nyama anak itu diberbagian. Jadi semua panutan serta mengenai kinasa satu mula hiburan dari asal. Mangito kami kromos muna sudi akka bulu nami bili nami akka bersudi mate poparan niya kaito namion. Iso nito ala sisue do partur dini para datuni ilo nakapun tunton ima ada membuka dulu dulu tonglo tung sobinato yang madok tonglo lama pun ya mangi hani akadulang muna tiap parpunaan sangat dua hari dua muna sama parmisia deh sa kuliahnya itu soalnya nyaman berada Iyo makatana muna tu sahala na tu nami. Jadi sama nama itu kami nungaro di Jawa Tordim di apalato kinon iman alao nagabe mga pehon lusafu tu badamu asa martinangi ma salam do Tordim badiam songkatan ina dua-dua itik meto itu tong dodong meron nami ima warna ulus paropa jadi on ala nunga matua dalam nama godang ala nunga roh hatani perdun yang mata dibata tu hamuna
Ibu kasa tikion, baguar ni uluson na wet kami non, o maulos sapul. Bamana kuliah kanaringga mon di kulini, ini tinggal ko, marsogo ton, hasyang anon ito. Mana kuliah kanaringga mon las niroha, manarikon hai paso mon, kuliah kabirena, namyon do pinaparmot de akaburu. Jadi tersongoni itu lebih hata anggur naboy terbainau. Untung ke ruang gajang batuan ini memang pagajakon dalam mangalian tamiang akan tubiri namyon siang dia marhai pason nanti bulannya di lima kahamion belum mau saat mau nonton kru jolong dilapuni lain ainan saat mau tong tangan siap punya mata di bata tersongoni mah jol itu si donokku melihat mah Oma umuskat ng bisat kami na ulam. Sa isa, maho na bungo. Ito lang ituan ni. Siya sude. Kabayokon. Kay dakon. Sude kapaparamu. Tungukwa sa lanay. Walang pinagpinisan na baro. O maulas patpuri siya ko. Siya may ang gawi. Tanggol magkasal sa pamatang na. Sesama na parok ko na murju. Tiyo na nito ate. Sumali ma ate sinang. Na baro. Udah ate ma. Boy pasah mau duk nak benar dengan saya nak benar dia. Pasah. Mau nak benar mana mau nak benar. Tubijang. Tubijang. Gajang ilok itu gijang dulu. Doru Safari darah punya masuk. Ah, iya. Punya gijang. Saya sudah itu tinggal pada balikku. Saya sehat kami. Karena tinggal waktu balokki dan kibu kurang sudah harus sehat. Saya tidak balokku di dalam hati. Urdu, ya tak balokku. Nah, Raja ni hula-hula nami parbonaan. Nungatong takas suweleng kami. Ima berubah dia kapapena muna. Tuhama tulang na burjuna tulang na basa. Dia kahatamune. Dina sorang na tuto namion. Dia siang anon. Tibudoro. Opung namihan. Manaruhun dia kaparopana. Di bagasan nombas seperti kiano nunga dia la amat tadi batai mana. Tetong doro hamuna. Ngalaw pa sa hato sapuk ni natuto namion. Sanggia matutu raja niulan nami. Binarohang pa sa hato sapuk ni natuto namion manak piday ng namion. Masahala matutu. Dia kasora muna. Tua mata de bata. Asanggia pertaring ni natuto namion tu pinoparna. Akasiga jangu muron. Lopo-lopo akadapotan dia kapacarenon. Di tanah ratoi sosoni nang ditongani huta. Ope raja ni lola nami. Salut na dia kapambena muna maritin dia ka ulo saput. Saput matutu dia kana uli saput ma dia kana denggan. Jalon nami to ka arena mangihut. Marhite-hite di paninggal dia kana tuto nami on. Sudena dia kapinok pernon. Seunang bedong dia katura-tura dia kapinahina. Lam tu sehat na sudenon. Murah-murah karajoki sinur pampanan gabe na niulan namin na salut na so ni masilunan nami mardunga mulate ini mau pasatan alai usungoni pero ganina boy pasatan bohata ba nanti ko kasaro amo na mo gati matuata man palagak ko nakatu tujuan nabi amang bayatan jadi mo kan ulo ta kami magwate gabe ma raja niulan nami dua bulan kabire nami akapahupu nami ano mungkin narong lepi paju muna duhami las disima pasatanya ka pasu-pasu na godang asa pasat tuat tate apa dia duhami ate ini mah coba nami asa sekelu daw ta ngati ma sampai zaman dokter jaloi sarapata Persolam. persoalan ini tuh mama sekolah persoalan
Hango pera. Usut kunjalo, nama kawasi gule persoalan. Darap siya mano. O darang ko pina. Bapak kadu si Mas Yusunda. Ima payut acara dewi acara parborak ni na tua-tua ulas sormatuan alani amang pangulo horanani semua dia masih main na tohoro dak kana renggan payut arak dia putas jolo-jolo tubuh ita do aturan ni uriai hikio no pasatai matuang amang pangulo horanani mardongan mau dari Asa jom-jom kemuna di dulu di Jabuta. Jom-jom kita su, jom-jom mamuna. Tapi ke si bangsa suara anak kulinga deh. Iyo. Gokor si Paimaon, Jojo si Aluson. Kami pangulani huria muna doh parkos simuna lungarade mga lusi Jojo mula. Sonaris pasar tamu majo gadut manang panukulan at takas usuk kami hamuna. Gabi ang pangulo horanani romahan. Sosone ba tentong amang pargos sinami. Pasal tayo atu hamuna. Jadi semuni mati hamuna amang pargos sinami. Nunga hutelu hami bedaju panukunan muna hidup na tua-tua sukun mula ni haba iseng dan luhung sanari usuk kami hamuna dia habana dia do hidupna ahadu habana dia do pandokna takasna hamuna bonasu marbarita Amang pangaluran namin Sosone tentang amang pargos sinami nanyalak manogod tinaro putari perlok penatabo paridana susuk di atas sisi muna mana pe di atas suku muna tu ami bona su takas mahami bona su marko gua amang panguluran nami amang pargos sinami dia ka area sampina takas dial amat tariwata na tu nami osep tonga keluarga nami marsaka pami mardos niruhan kana mardongat tubuh na marang-marang di bagasan ofas sadari madotong nanay taruhonot tanang natutunan niyo tingana parsopukin ani jadi di bagasan ulot di bagasan sadarion dia kahami bona su nunga sadaro anami na budari manariason dia kaholong niruhan nami maradopon raja ni hula-hula raja ni pemerintah setempat pangulan ni huria do dia kana mardoa sahuta alani amang pangulo rin nami dia kaulo tersadarion ima ulas sormatua di parmohak ni natua-tua nami ima hatana ima nirokna mardongan ulat gabi wajana horas Saya di bagasan dan lima auto tongkulan. Ale debata amanami di papung hodo hami dito nga ibagatong manang idolo ni
alaman nabat tua si gonggong nasa pangisina. Hatu buah ni anak, dohot hatu buah ni bolu. Isialah ulawan na pinatukan ni dongan nami manang penasuh. Lain hudu dihami masang nairap dohot pargos sinami. Pasahat ton puji-pujian dohot sopa nami tuho. Bukan gidahami tuho, pasu-pasu na ulaw-law. Asal tiap masang pargue na tiror, patip firmator kinasida. Dok songon masongon ke banjir dari isi suara juru madalan poluton nasida tapi tarida masa ngapun bisa dok kanoon madu de Kristus Tuhan kami amin. Asa mangarade mamuna dan pisun nami mahamuna mahide ayat nabadia naung kita tumpatu Tuhan. Tsunami doa muna doon ay nabalia asa dirahon ni Tuhan doon darah di kasih sakit. Yang dihita besal hut nasib Tuhan alulog doon akar raja na tutua doon sahuta. Parkuang basatan madu titi on Tuhan asal dimolo cobain hamuna ruh ibas muna. Amang pergol seni dan manok termahami maridet godang sabungan. Asal talong kami manok dimolo kami upay kami asal baik damang godang mula-mula. Maka suruh-suruhan doa harap nabadia. Suruh sini Tuhani doa suruh natorok nadia nalolo. Mula dengan partai nami sampai amang pergol seni baca mga godam mula-mula. Si Raja indah-indah, si Raja indah pati. Batu singkong pinggang di hos ni mata nyari. Pasahat to, pasahan sopa tukut ka mula dari. Banda mama pati nami godak sopa-sopa. Pasahan sopa hanya tiga mata. Kasopa tu Raja na dua hos ide situa atoro. Lumatutur bayi-bayi hamuna di hari
Godang Parbano Gical 1 Godang Parbano Tonga Mamukasir Godang ni Binup Panopa 1 na Tinopa Dibayan damang ma Godang Soba-Soba Bison Hani Mula Sur Lungarapap Salhuna Ning Roma Hani Pasahatan akadalan ni Soba Nani Maradopon dia ka pangula urin Hani Alan itu muna Pangula urin Hani dia karogongan na saluna asa mga rani ang mamang ingro kami pas sa aton ang kadala ni Soba namin. Pamadihan ko sa masyarakat do studio pada saat awal saat dilakukan ulang tahun mata pasuk-pasuk di mata semuanya ipasa semuanya ipasa salah isolus satu kopian seliling mahita mau satu kalian banyak kota sama. Manotor mahami ima pinopar nuna tuan ima di pogoni alaman nama harapan nama jual si gonggo mula sa pangisina adora sok kami gabe dia kahami nama doa tubuh terluboi marajani lo nami lo nama kumpare non dia kana mardoa sauta kami maperjolo nalao manotori na tua to namion alane non permenami sampai kamu nama perjolo di kami Godang mula-mula. Nabi Horas dia paling galon atau donamion di budinerion atau ejang jangan umurin atau donamion di paling galon atau hari selalu api naparna logika sama kami umur dong ada kesehatan dia kata yang nami itu mata di bata nama apa yang pasuk-pasuk di raja di lola nami mari dia katanya nih asal dia madu dawa kasahir sekali selalu dari kabupaten atau donamion asal betul karena nama itu boy upasana kami dia karena tua nami dia tahani nama rahabarani alani nunga tutu na bodari Tuhan yang ihami mana pe Tuhan yang ihami na todo namion di bekasan ombas panogoton toton doning hati wan nami marhide ide toton na todo namion ala dia orang padi nami baik memang
sadaro anami mangaliat binatuto namion adurakso taruh kami do penotu nganapan seperti ini ope dokter lo memang itu kami tuh muna mang pati nami adi buha dia ka area yang serpui kurang sigop do kami mambeke dia ka poda do intonani natuto namion do dia ka sitabuniana kurang ko kami lima kata yang kami mahite-hite dia kasali mahite parhusibon ala dia nong parinami sabi kuliah di kami na natuto nami ni parhusib mahani asaway naman goda Ino sukut si tua-tua parjolo nama dokot dia mah nanai siro namuna marbuk kami bonasu takas mahamuna dengan tumunani marbuah-buah sore mah sempur nami mardongan mulai deh serta biguran mah di Pumuan Pulau Sarimadua tahun kedua iya Tuhan muna seluruh orang pondok kami lima di bumi alamat di Jolo di Jawu pengetarannya anak pengetaran Iboru bakas semonda tabado-bado saya ini anak holongi apalagi tugasan opaso lima nong dialog amat dari baka
balai di bagasan Tamiang terjama atong kita saluhuna tapar pasanapan saluhuna mardomatu inahura untuk kami kamuna akan didolinani inokon inata nomor dingon jalanunga tak kasih dan nabudari yaka ari nafsal buih masih renggetan daringot yaka kita lau paluhato inata nafsal matuaw jadi terkas mahami untuk manuki apalagi tinggion dia malaklana, dia mahatana, dia manidokna songon ulau na itapatupa di bagasan perkohan inakta ulau saruma tuang ima joro songon hata sukunami tuamuna akang hidodinami asa marbinoto saluhunda akahita saluhunda mardonga tuku nang akta na mardonga saluda mardonga moliade Gabi majalah Horas dohon nami tuhamuna panapol panukut pengalapa persaud nunga datas tabege alu-alu di dong asal Jakarta lima dina mangojakon pulau sarunga tuaon asa tuamuna amang asa kita mangolopon tepat na dolinga tajokna rinditahi dogogona molo dabo dihita sadaon terus diroha dangadong na sutang patupa marhine mangasahon pasu-pasu na Tuhan jadi tua muna aman su situ bajamia noda putok kami di dunia laman jolo di jago nama sangat nama dua si koko kasa pensina tuk somonope no di haroro nami songo dalan nami di nalau manukoli ulaun di nata parsalu maduanon sotung manarika pada doto di muna dan alani gogo nami manang alani si benon jaladang alani to isnami roham kami madapoton kamu saluhuk nasi kutu bajamia jadilah semarohamu amang dinaudi uli manang rohamu dinagudang songonong ma jolo kata sasa kami dinalau madapoton kamuna gona hasuhudon mardongan mauliate akainan iya si wanota nanaing si pasato tau si dudung bajamia inaro aku madongan musik di bangido daw pasato Noli madongan musik atong amang padenami rakas sumunong di damuna api-api sa kita sembara parkue horas di mana ni cipahon ni pamareta do ringgit si pati suara tung mauli pesawat di tino pasat dami anon tubo na suhut di masih tutung bajamia asa uli marwana sida las rohani do dina lama jakon dinauti nang dinagodang main majolo godang nalau pasahaton parkue pasat dami tubo na suhut Ima dengan tubuh nami nunga betutu tubuh di kita di Bogasa manogoton sopado tua marpun suni rating nina marbungan iri tua nunga betapa ulu kita son namar amarambi do namar donga sabu tua lasti pasahan tamuna lebena dia kapanu kole muna ima tisutun bacamia kita jaka namar donga tubuh oleh natolak gomuna maulah tema di Tuhan gomuna tema tong dia muna dia kadonga tubuh nami nelaw manukol-nukoli dia kaulat ko sa relon horas mamu na matubaon ipas pahami ko na sunod naman jalo sino po di pahami
jadi sonima dengan tubuh nami nang dihita jakan amar hawarani totong do somos tiap nami nak kening amar do kamuna tapak bulung mahita do salut kasar tahita mancalo di haroro ni raja ni laulata ima mancalo pasu-pasu nasin amata de mata mari de tangian nasida tuhila